Kumnandi emshadweni kudliwa amakhekhe. Sisemshadweni nje ojabulile. uNkulunkulu usibusise ngabantwana abathathu, uBoy wokuqala ona 8 years, mase kuba uNumber 2 uGeli ona 4 years, kube yigcino zake eluGeli ona 2 years. Mina nomnyeni wami singophathina bomkhuleko, sithandaza ndawonye, siyinto eyodwa. Siphinde futhi sisebenze ndawonye emsebenzini, yena-ke umnyeni umphathi wami emsebenzini. Ekhaya-ke ubaba nje uyindoda hands on ey'ntweni zomzini wayo. Uyazibambela, ayikho into angayenza endlini. Abantwana bakhe uyibambela ngalezi zakhe izandla. Ubaba uwom la endlini. Ubaba angibizeke ehhovisi emsebenzini athi kuzomele ngihambe ngiye kwi-business trip for 3 months phesheya. Hawu, ngibabaza ibhadi baba, kodwa uyayizwa lento okhuluma ngayo, phela mina nginabantwana abancane, angeke ukwazi mhlawumbe ukubuka omunye umuntu la emsebenzini ongahamba ayokwenza lo msebenzi leyo kulo business trip phesheya. Ubaba athi kuzothi uyabandlulula umuphi omunye umuntu ongenayo umndeni. Mangabe kubonakala ukuthi akabandlululi kuzomela ukuthi ahambise mina. Angi-ashoreke ubaba athi uyangazi nje nkosikazi wami, uyangazi mfazi wami ukuthi mina ngigudi ngey'ngane, ngiyakwazi ukuyiphathela ezami iy'ngane zikhuliswa yilezi zami izandla. Ngihambe-ke ngiyephesheya, sho ukuthi sesixhumana ngefoni nabantwana. Sho ukuthi mangabe ngiyiphesheya endlini kube ney'nkinga. Ubaba ubekade lala ekamereni lethu ney'ngane ezimbili zamantombazane. Umfana wami yena elala yedwa. Sho ukuthi ubaba ubesehlezi ey'valele ekamereni, engasaphumi, ey'valele ney'ngane zamantombazane. Kuhlezi kukhiyiwe. Mangabe kuwukuthi umfana wami uyafika nawe uzizwa nje elonely, uzongqongqoza, ufuna mhlawumbe ukuzolala ney'ngane ezinye, noma ufuna ukuzohlala nobaba, noma mhlawumbe uzosho ukuthi ulambile. Ubaba avelana athethe engaphakathi ekamereni athi yidla isinkwa. Athi baba sengikhathele isinkwa. Ubaba athi enza ama-noodles. Umfana athi mina baba ngikwazi ukupheka. Ubaba athi angiyakudodisa wena, sebenzisa u-ChatGPT uzokubonisa ukuthi kuphekwa kanjani. Bekuvalwe iy'kole ngaleso sikhathi, umfana eyizwela nje elonely kakhulu. Umfana imphathe kabuhlungu-ke lento-ke, kodwa abekezele, ezwa ubaba wakhe ethi uyamdodisa. Ngelinye ilanga-ke ezwe osisi bakhe bekhala beqandula. Kwaqala omncane wakhala waqandula, wakhaya umayemaye, wasondela umfana ethi uzovula isicabha, check ukuthi kwenzakalani ekamereni, isicabha sikhiyiwe. Hayibo, kulandele usisi omdala nakhona nawe uyaqandula. Imphathe kabuhlungu lento umfana wami, because ngisho nasebusuku bekavela ezwe iy'ngane zakwabo zikhala indlela into yangempela iqaqandula phakathi nobusuku. Ubaba nje elokhu ethulile ngaphakathi, mangabe umfana ememeza ethi vula baba, ubaba nje ayithulele angavuli. Athi umina umzali, ngiyayazi ukuthi i-parenting ihamba kanjani. Wazini wena nge-parenting? Umfana wami angisendele i-email because isho ukuthi ubaba wakhe wemvalile ukufona mhlawumbe efonini yakhe, angazi, kodwa idatha wenalo. Angibuza ukuthi akuphi ama-spare key, ulahlekelwe ukhiye wakhe. Ake ngicela ukunitshela-ke ukuthi umfana wami ngimtshela ukuthi amakhiye asekamereni lethu edrowini number 2 laphayana kwi-chest drawer yethu. Ake ngempela ubaba aphume ekamereni, uphuma ney'ngane zamantombazane ey'mbili sey'gezile zisenkwile, athi baya kwi-ice cream date. Athi ngabe bamphathela uBoy, manje uzosuka uncibilika u-ice cream, kodwa-ke sikhona isinkwa. Aphinde futhi athi ngabe sihamba nawe futhi Boy, manje i-date yababa namadodakazi akhe. Umfana wami vele ngaleso sikhathi ubengafuni kuhamba, ubekwa kwimishini yokuthi antshontshe ama-spare key ekamereni lami. Ayikulalwe-ke ebusuku, ziqale futhi iy'ngane ziqandule ikhali. Umfana afike avule nge-spare key, ukhiye slowly, awuguqule slowly ukhiye. Afice ubaba uyazenzela enganeni. Ubaba akezwa nokuthi kuvuliwe umnyango, usemafwini enganeni encane. Umfana wami aye ekhabetheni akhiphe ingxukuxela yombese, afike awuthathe awufake kubaba ebheki. Dindiliziyane-ke phansi ubaba avelane ashone khona lapho.
Ngibuye sengitatazela-ke phesheya, ngibuye sengitatazela sengishesha isimanga esingaka nje sesehlikale esenzakala emzini wami ngiphesheya. Angaboshwa kumntana wami ngoba kuthiwa u-under age usa 8 years angeke akwazi ukuhamba ukuthi aye kwi-juvenile. But odokotela baconfirme ukuthi iy'ngane zimoshiwe zombili. My God, my God. Nkosi yami, inyakanyaka ye-stress, inkanankana ye-stress. Ngiyakhala-ke manje umoya wami ulimele, ngimoshakele, ngilimele iy'ngane zami y'hlukumezekile. Ney'ngane uyayibona ukuthi zine-stress, inkwantalala imi ngenhla. Manje sengizama ukuhlanganisa amaphisi e-puzzle. Kuyacaca ukuthi le ndoda iyangithumela phesheya ngoba ifuna ukuthi isale izenzele ey'nganeni zami. Yathatha i-leave ngesikhathi kuvalwa iy'kole, yafuna nje ukuhlala kahle ney'ngane. Sho ukuthi lento iyayiplana kahle. Ngisele ney'ngane ezibroken, nami ngibroken emoyeni, sihamba ama-counselling sonke. Kodwa umfana wami omdala uthi yena u-right, ubaba wakhe mangasavuke angaphinde futhi ambulale. Yena nje akafune kuhamba ama-counselling azomsiza ngani ngoba yena ugudluze umgodoyi endleleni. Yonke lento oyikhuluma umfana wami yayingitshengisa ukuthi ulimele ngaphakathi, akekho right. Uyopha ngaphakathi. Ngiseleke manje uhambile ngempela lo mgodoyi, mina sengilwa impi yokuthi iy'ngane zami zibe right, because ngaleso sikhathi bengifuna ukuthi iy'ngane zami zibe right, okunye nokunye bengizokubona ngesinye isikhathi. Ngimceleke manje, ngimncenga umntana wami ukuthi ngicela ukuthi avumele lesimo adlula kusona, accept nje ukuthi udlule esikhathini esinzima, amukele i-healing, athole i-healing. Ngoba lesimo lesi siyomvukela ngelinye ilanga, anga-understand, simshaye phansi, aphathwe i-depression. Umfana wami athi kumina, lalela ma, sekho isikhathi sama-depression manje. Ubaba kasekho, uhambile, sekuyena indoda yekhaya. Ukuze aprotecte mina, aphinde futhi aprotecte nosisi bakhe. Wathi nje umfana yena akanaso isikhathi nje sokukhala. Mangabe kuqhamuka ibhubesi lizohlukumeza lekhaya noma izimzimi, yena uyoba ibeast aliqhobozele lelo bhubesi. Ayingijabulisanga lo nkulumo, lawo mazwi nje avela nangitshengisa ukuthi umntana wami itherapy ulimele, uyayidinga okwangempela. But-ke kwi-therapy session bangitshela ukuthi I must also heal nami, because nami ngilimele mase ngidedela ama-professional alekelele ey'nganeni zami. Sengumuzi omusha-ke, sihlale khona. 3 years down the line, I think izinto besezingcono endlini, sesijabulile futhi nami bese ngiredi ukuthi ngingathandana futhi. Abantwana lo owashona washiya imali eningi from his work nama-life cover akhe. Nami nje ngase ngisaqhubeka nje ngisasebenza, isimo besingekho simbi ekhaya, isimo besisihle. Ngithola umngane omusha-ke uDavid. uDavid-ke bekumgqongqo wensizwa ende ethe phishilili, enamehlo asexy, amehlo ashela ngisho noma sengamqoma. Niyalibona nje lolo hlobo lomfana olinezandla ezithambile, olikhulumela phansi, olinuka kamnandi, linuka amasmathisi emzimbeni, emlomeni, ngisho nebhlukwe lakhe li-ayiniwe. Yabona ikhristi lakhona lingahrempuza lijuqule phansi impukane. Besijola ngokutshontshana-ke noDavid, sibonana ey'ndaweni nasemahhotela. Ngisaba ukuletha umuntu wesilisa phela ey'nganeni zami, zingaze zicabanga ukuthi uzoyilimaza naye lo muntu wesilisa, ngoba nje zalimazwa u-original, ubaba wazo. Kudlula iminyaka emibili sithandana noDavid, athi ufuna siye kubo eBushbuck Ridge, ayongi-introduce kumndeni wakhe, asho futhi ukuthi usekulungele ukuthatha istep esilandelayo. Yabona uDavid ngiyamthanda bafethu, kodwa ngazi ukuthi iy'ngane zami zizozizwa kanjani ukuthi kube khona omunye umuntu wesilisa ey'mpilweni zethu. Ngimtshela ukuthi kungenjani sithandwa sami ukuthi sithathe izinto slow. uDavid athi sithandwa sami, uqonda ukuthini ukuthi sithathe izinto slow? Dala sithathe izinto slow for 2 years. Mina ngikaze ngishade. Sekuyisikhathi ukuthi ngibe nomuzi othi mina manje, ngibe nefamily yami ethi mina, ezobizwa ngegama lami. Hayi lezi zinto zokunyonyoba engathi singabantwana base high school siyantshontshana nje sicashela abazali.
ingiphatheke kabuhlungu-ke, kodwa futhi ayikho into engizoyenza. Ngimncenga uDavid ngithi, awusithando sami, ngiyacela nje just one more last year ngibe ngiprepare iy'ngane zami ngizenza zibe ready, because ngakutshela udaba ezadlula kulona. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi uDavid avumeke, kodwa nje umbone ukuthi akekho right. Ake angitshela ukuthi hayi kulungile ngizowuthatha lo nyaka wakho wodwa, kodwa emva kwalokho kuzomela ukuthi ukhethe ukuthi ufuna mina noma ungifuni. Ungaloku nje ungibekile laphayana, ungibeke ku-half clutch. Ngifunde enye incwadi-ke ekhuluma nge-second chance empilweni, ukuthi empilweni kumele uyinikeze elinye ithuba. Ngiqale manje ngi-introduce uDavid ey'nganeni zami ezamantombazane, zijabule ukuthi sesizoba nobaba. Kodwa nje umfana wami yena wavelane wathula, angatshengisi ukuthi umi kuphi, uyabanda noma uyashisa. uDavid kodwa-ke ubeyangabaxini futhi abantwana, bekathi nje i-relationship yethu kumele siyinikeze isikhathi ibumbeke, yakheke, iqine. But he was working very hard. Bekasebenza kanzima, sihamba ama-vacations, family vacations, ama-dates, ama-dinner, siyibhizi, sikhiphana. Kodwa nje umfana wami kona konke lokhu ubengakhombisi ukuthi umi kuphi. Ubevelane nje afike athule, angakhulumi lutho. Ngelinye ilanga-ke umfana wami wenza ubuqili ukuthi sihlukane mina noDavid. Waqamba amanga ukuthi uDavid umshayile ngempama, waphindelela. Bakithi iyathi xhifi inhliziyo yami, iyamoshakala. Uyamoshakala inhliziyo yami umfana engitshela ukuthi ushawe uDavid. Ngicela ukunitshela ukuthi angibange ngisabuza imibuzo eminingi, angibange ngisathini, ngavelana nje ngamdampa uDavid on the spot. Yakhala indoda incenga ukuthi ngiyakuthanda ngempela, amanga lowo, leyo nto nje ayikho, leyo nto leyo ayikho. By the time umfana wami eshaya bekade sikwi-vacation, mina ngahamba nabo-girl saya kwi-spa. uDavid wasala noBoy badlala itennis. uBoy bekalithanda-ke itennis, bekalithanda ngisho noma kuthiwa bakhulumisani banoDavid, kodwa bekalidlala itennis naye. Kuthe bangabe sesibuye eSpa, because abantwana bami angithanda ukuthi ngibashiye nomunye umuntu. Ngangishiya uDavid nabantwana, ngangishiya uDavid nomntwana wami bedlala itennis. Ngithe ngihambe ngemoto esasifike nayo, ngathi mina ngizomlanda lapho kwi-tennis, angasuki kwi-tennis, because ngangijabuliswa lento ukuthi kunamakhamera kwi-tennis nani, ingane yami izobe safe, because ngi-uncomfortable ukushiya abantwana bami nomunye umuntu after lesasigameko esasehlikela. uDavid mangabe engincenga esho ukuthi amanga lawa, ngimtshela ukuthi mina ngiyamkhola umntwana wami, ingane yami le, siyahlukana David, ngizokushiya, mina ngizolalela ingane yami. Guess what? Ngadrive ngamshiya uDavid khona lapho kwi-trip, ngahamba ney'ngane zami. Bheka phela kwakuyimoto yakhe, kodwa nje ngafike ngahamba ney'ngane zami ngamshiya khona lapho. Ngifike ekhaya ngiyakhala-ke manje, why mina ngi-attract amadoda anjena, amadoda ahlukumeza iy'ngane zami, ashiye ontanga bazo. Ngiyakhala, yabona ngangikhala ngamakhona, ngifihlela ama-girls, kodwa umfana wami omdala nje webona yonke into, angitshela ukuthi mama kuzolunga, mama usephumile lo sathane empilweni zethu, okwethu we just need to move on, kuzolunga ma. Ebusuku ngalelo langa angilalanga, imicabango izungeza ekhanda lami. Kuzomele ngivule icala, uyabaza ubuhlungu obukwenza ukuthi ungalali. Ngicaleke i-footage kwi-location esasikuyona nabantwana bami ngaleya vacation. Ngithi nje ngicela i-footage yakwi-tennis kusukela ngalesikhathi ngishiya uDavid nabantwana, kuphinde futhi ngize ngibuye kugcina ngalesikhathi sengibuyile sengizobalanda uDavid nabantwana. Ayike ngicela ukunitshela-ke bangithembise ukuthi okay it's fine, bazongithumela i-footage basazoyilungisa. Ngimxoxele-ke umfana wami umntana wami omfana, ngimtshela ukuthi ngicabanga ukuvula icala. Athi umfana wami, ma ngiyacela ufocus on us, asidlule kuDavid, asidlulise lento, singayifakeli i-stress unnecessary ukuthi manje sesihamba amakhothi siyolwisana nendaba. Impama ungishayile, utshengisile ama-true colours wakho ukuthi akasoze abobaba right kuthina. Akupheleke manje, sihlukane naye, sesiphumele kuyona, asivale le chapter, sivule i-chapter entsha yokuthi sifocus ey'mpilweni zethu.
Ake ngempela ngidecide ukuthi just to let it go yabona ngidlule kule chapter kodwa lapho ngaphakathi ngigowani because uDavid bekade ngimthanda like angikhona ukuthi ungenza into ebhlungu kanjena ngiyagowa you understand ngiyagowa serious ngiyafokofa ake ngitshela ke ingane yami ukuthi ayi mntanami kulungileke azidluleni kule ndaba yaDavid sesophila impilo yethu kodwa uDavid ubusy uyafona uyaxolisa usenda ama message ngiyamblocker uleke senda message angiyenzanga lonto leyo ngiyamblocker athola olunye ucingo angitexte ngala ngifonele ngolunye ucingo angifonela ngama landline ngiblocker kwasani ngibusy mase kuthi a few days later ke mina sengize ngakhohlwa because indaba ye footage usingacela I footage lapha yana esasikhona kwi vacation because sengidecide ukuthi lo daba leli sizolivala si move on ifike ke footage ayi mangabe footage ifika ngiyibuke ngiyiphindelele ngiyibuke ngiyiphindaphinde hayibo akukho la uDavid eshaya khona ingane yami isikhathi sonke belapha kwi tennis court bekade nje beyidlalela bedlala itennis abakaze basuke on site ngisho namanzi wekhona lapho babewaphuzela lapho abakazi nje babe kuleya location bedlala itennis nje kumnandi beenjoy ukudlala itennis ngidideke manje ngidideke kakhulu ngimbiza umfana wami ngimtshele ngithi yazi boy ngakhohlwa ukukhansela lapha yana kasi ngicela ifootage ngifuna ukuyovula ngayo icala emaphoyiseni lana ndidlala khona itennis ngakhohlwa ukuthi ngikhansela ukuthi bangayeka bangabe sangithumela ifootage manje ifootage sebeyithumele umfana wami athuke ame ngeinyawo athi ma ngiyacela ukuthi uyidelete lo footage ungayibukeli lo footage because izokufakela itrauma ubona umuntu eshaya ingane yakho ngezimpama ephindelela umfana wami nje alwe ubungqayingqaya yanqantuze ma please ngiyacela maza kuqema edolo delete lo footage angifuni ukubona une trauma ma uyazi ukuthi mina ngathatha decision ukuthi umini indoda lelikhaya angifuni ukubona une trauma futhi it's my duty to protect you against leyo footage leyo ngimbuze ngempela kumntanami wakushaya ngempela uDavid ngimbuke emehlweni angingize uboy ngimtshela ukuthi mntanami uyabona indaba ye therapy kuzomela uyithathe serious khona uzohamba uye kwi therapy uyofunda ukmove on bheka manje wadembesela kwi therapy manje ufile ngathi impilo yethu kumele ibe stand still singasondelani nabanye abantu because abanye abantu bangase bafane nobaba wakho mntanami akusibona bonke abantu abafana nobaba wakho abayisilwane njengobaba wakho lalela into ezokwenzakala ke njengamanje ngiyakisa kwi counseling wena uzophindela kwi therapy uDavid mina ngizombiza sihlangane ngimncenge sixolelane because uDavid ngisamthanda mucabanga wena iyiphi indoda engangithatha mina ngizwa nabantwana abathathu nje ukuthi ngizwa nomthwalo o4 ingamngele nomthwalo o4 uDavid kuphela umuntu okwazi ukwenza leyo nto leyo umfana wami athi mama ngizama ukuvikela wena la so you can protect us ngimtshela ukuthi enough is enough wena uya kwi counseling khona izophela yonke lento yakho yokugxambukela endabeni zabantu abadala umfana wami athi kodwa mawuqinisile iwrong ngempela lento engiyenzile iwrong ngiyayisola nami ngento engiyenzile ngiyayisola ukona nje ukuthi umuntu uyasaba ngiyavuma ngizobuyela kwi therapy kodwa uma David yena ngimkolota ukuthi ngixolise kuyena athi umntanami ngizocela ukuthi ma invite David ngizoyixolisela mina lekhaya sidle idina nje sihlale ndawonye ibiro kakhulu lento engiyenzile mama ake ngempela uDavid wengevejabulileke kwakuthi akabhubhe afike ngempela sihlale etafuleni sixoxe kube mnandi umntana wami was opening up kuDavid ambuze imibuzo azambuza ukuthi kwakuyiziphi izifundo wayezenze high school athi science nemaths ayegudi ngayo kusho uDavid athi uboy wami sho ukuthi uzongisiza ke ngoba mina angikho muhle kwi science ne mathematics
kodwa ngiyayithanda ngoba ngike ngibone bonke abantu abafunda lezo zifundo besebenza kahle empilweni nje impilo zabo ihamba kahle. Futhi nawe ngiyakubona Malume David, uyabonakala nje ukuthi izinto zakhe zihamba kahle. Sho ukuthi nami ngizomela ngiqiniseke kwisayensi nge-maths. Ayikuhleke etafuleni. Kuhlekwe uboy wami usazi ngisho nezithakazelo zika David, athakazela uDavid ambuza ukuthi wafundani ke mangabe seqedile high school, usebenza kuphi, wenzani. Ajabuleke ngisho noDavid esethakazelwa uboy. Athi uboy, nami phela Malume David ngibuza ngoba mase ngimdala ngifuna ukuthi ngifane nawe, ngifuna ukusebenza umsebenzi ofana nawe, ngizoba clean njengawe, ngihambe ngemoto enhle. Hayi uDavid ke amchazele ukuthi usebenza kuphi, usebenza ngani, wenzani, futhi aphinde athembise ukuthi uzomsiza na ku-mathematics. Shukuthi uboy mangabe ekhuluma lana uze athi baba kuDavid. Ngibone uDavid esekhala ke manje ehlengezela unyembezi olulodwa. Usiyakhala uDavid ukhaliswa injabulo athi inkosi yami nazi ngijabule kanjani ukuthi ngizwele ngamukelekile le ekhaya ngoba udokotela wangitshela wathi mina ngeke ngisakwazi ukuba nabantwana. Kuyinjabulo nje ukuthola umuntu wesifazane onabantwana engibathandayo nabo abangithandayo. Bantwana bami, ngicela nitshela uma wenu avume ukuthi angishade. Kuhlekwe etafuleni. Athi uboy, phela baba uDavid kuzomela ube neringi ukuze ucele isicelo esinjengaleso. Kuhlekwe nje kube mnandi ke etafuleni. Mase ke uboy wami athatha isikhathi axolise okwangempela kuDavid. Baba, ngiyaxolisa ngesikhathi sakudala ukuthi ngingakwamukeli. Ayi ngoba ngangakwamukelanga, mina bengikuthanda kabi. Ingoba isimo engadlula kusona before. Bengithi nje mhlawumbe impilo yethu mangase kube khona omunye umuntu wesilisa eduzane kwethu, ngibone ngathi uzophinde nje vele aphinde asilimaze futhi. So bekade ngisaba, kodwa bengihlezi ngi-enjoya njalo mangabe sindawonye siwumndeni, ngizwele imfudumalo nangendlela osiphatha ngayo, ngizwele imfudumalo enje, ngizwe ukuthi sesinobaba empilweni. uDavid imjabulise lento yokubizwa ngobaba futhi ubona indebe zakhe zivakashela amadlebe. Uboy acele uDavid ukuthi baba ngicela ulale le ekhaya namhlanje so we can feel like a family again. Kwakumnandi ke mangabe silale endaweni eyodwa kuma vacation. Ngangimane nje ngizwe ukuthi sumndeni noma ngangiqinisa ubuso kodwa deep down ngangijabulile. Ayikumnandi ke etafuleni. Mina ngize ngenza ijoke ngithi yazi nami sengizokwazi ukuthi ngenza ama paintings ajabulile, happy paintings, ngoba phela mangabe mina ngiset ngenza ama portraits as umuntu othanda ukupainta after hours, ngenza ama portraits asset because ukupainta vele kuyi-hobby yami, kuyi-therapy yami. Ngenza asset mangabe ngijabulile, ngenza ama portraits ajabulile. Ama paintings nje ami amaningi asset. Kuhlekwe ke la etafuleni, kuhlekwe le etafuleni. uDavid athi hayi ngiyabona ukuthi hayi kumele uqhubekeke upaint impela ngoba kuzoba nenye i-art gallery, an online art gallery. Sho ukuthi uDavid wafika empilweni yami wangitshela ukuthi kunomunye umuntu onama art gallery enzakala online la bathengisa khona i-art online. Wafike nje empilweni nami ngiyithanda kakhulu indaba yokupainta, ngenza ama portraits. Wangitshela ukuthi lalela le ithombe zakhe egcwele indlu ngcono uyithengise wenze imali. Mina nginomngane engimaziyo othengisa izithombe njengalezi online. Sho ukuthi mina ngiyayihambisa kuzothi mangabe seyithengiwe bakunikeza imali. Angisazi isitolo sabo so-online, anginendaba. Mina ngibona ngemali nje isifika because mina ngizithandela nje ukwenza ama-paintings. Asukuma uboy athatha amaglasi ewayini athelela uDavid noma wakhe iwayini, athelela osisi bakhe grape juice kanye naye grape juice. Ayike kushaywe utoast ke etafuleni, kuthiwa two family kube mnandi. Umndeni uvumelaneke ukuthi it's been a very long day, sesikhathele. Kuhanjiwe ke manje sihambe siyolala. Kanti sizizwa sikhathele nje, uboy usidragile sonke somndeni. Silale sizucu sonke. Umfana wami ebusuku asale asebenze ubusuku bonke.
ewashini lika David elibizayo wehleze lifakile ngisho noma thiwa liyaduma noma thiwa libalele noma thiwa liyakhithika wehleze efakele lalwashi lakhe elibiza Rolex tontoni. Umfana wami afake i-tracker kulolo washi, leyo tracker leyo ine speaker iya-record ama surroundings ukuthi kukhulunywa kuthiwani, kwenziwani, kwenzakalani. Aphinde futhi aheke ifoni kaDavid akathi ukuthi akwazi ukuzwa wonke ama-calls, abone ngisho nama-WhatsApp messages, ngisho nama-SMS athumelwayo. Aphinde futhi afake ne-tracker emotweni kaDavid. Le tracker ulakhu uyifakile naye emotweni ukuthi aphinde akwazi ukuthi abone ukuthi kwenzakalani, ukuphi kwenzakalani njani. Sho ukuthi kune mic futhi nala e-trackeni yakhe esemotweni. Uboy, the reason why ngamthandi uDavid ukuthi wayesola ukuthi kune money laundering ekhona abhizi ngayo ngoba ebona lama portraits amangaka awathathayo kuma wakhe. So uboy was trying to protect me ngokuthi ngihlukane noDavid because umndeni wonke ungagcina ususenkingeni. So uboy athola ukuthi uDavid njengoba ethi akanabantwana kanti uDavid ushadile, unomndeni othi yena unkosikazi nezingane, and futhi umndeni wakhe uya-understand ukuthi uDavid njengoba elana nomndeni wethu uyasebenza. Athole nokuthi lama portraits ami bafaka ama drugs kuona, bamuva ngawo ama drugs all the provinces. uDavid we-middleman online kuba sengathi kuthengiswa lama portraits, umuntu afaka i-order kanti umuntu usukazi kahle ukuthi u-order ama drugs. Lama portraits ahamba ngokuthi mhlawumbe umuntu meka order amathanzi amangaka ama drugs, i-portrait izobe imali engaka. Advertise ngokuhlukahlukana lama portraits, umuntu uyazi uma yafuna istock uzohamba order i-portrait lengaka ebiza imali engaka. Uboy ke useyitholile le information athule angangitsheli. Akangitsheli, angazi nokuthi kwenzakalani, angazi lutho nje. Mina ngibhizi ngithandela uDavid. Ulalela wonke ama recordings awenzakalayo mangabe uDavid ehlangene nabantu bakhe asebenza nabo. Uboy athole wonke amagama labantu nama positions abo. Aqaleke manje uboy abuka ukuthi ubani angamsebenzisa ukuze igama lami libe protected ngingabi enkingeni. Athumele umyalezo kunkosikazi womunye wepartner asebenza noDavid, athi baby maselihambile lesilima sakho lempatha yakho ungitshele khona sizoba sonke. Kwakumnandi kakhulu ukuthangi le bar yakhe ise-Cape Town. Mncwa sithanda sami, ngicela uye toilet ungishuthele ukuthi ugqokeni, I miss you. Yazi sengathi ibar yakhe ingahamba namhlanje. Ngicabanga ukuthi ngiyifonele ngithi bayidinga kuphi ukuze mina nawe sibe nesikhathi ndawonye. Maseke uboy ezenze ngathi uDavid uyithumele ngephutha kwindoda yalomfazi le message, udidekile engathi ufanele usendele umfazi kanti izosendeka endodeni. Bachitheka bugayiwe, kwaqephuka ama-bestars. Ama-bestars uDavid sexabana ke manje noNhlemo. uNhlemo uthi wena udla umfazi wami ngala siphushe ibhizinisi kanti wena ungenza isilima ubhizi ukhokhobela unkosikazi wami, ubhizi nonkosikazi wami. Lapho uboy wami ufake i-VPN ukuthi ingabonakala ukuthi i-WhatsApp message iqhamuka kuphi. Ngicela ukukutshela kwachitheka amabhodo, kwachitheka ishebo, kuxatshwana azathi uNhlemo lalela lana ke lento le angeke iziphelele la, impi, the real war iqala. So uboy wathi nje qambra ukuze ukuthi my real war iqala, wakhipha ama-files ke manje online, ama-files ama-recording kudinga ukuthi ubugebengu lama-files wakhiphe ngathi akhipho uNhlemo, yabona, noma engashongo ukuthi akhipho uNhlemo kodwa kuDavid kuzobuke ngathi akhisho uNhlemo because ukhipha ama-files la uNhlemo khona engekho, uDavid ekhuluma namanye ama-partners. Bakwethu bahlanya uDavid nama-partners, bathi nje besahlanya basatrenda online abesethelekile-ke
amaphoyisa kwagijima amaveni omkhwanazi babopha bafike bazoqoqa uDavid laqalwa-ke manje udaba sela-investigator kwaba udaba olukhulu. Kodwa-ke ekugcineni kwakhona noNhlemo naye igama lakhe lagcine livelile ukuthi naye ukhona lapho. Baboshwa bonke abenzi bobubi. Lapho ngithukile ukuthi kanti ngihleli nesigebengu sonke lesikhathi because uBoy kwima-recordings la wakhipha kukhona la ekhuluma khona bembuza ukuthi akasuspecti lutho lo nkosikazi athi uDavid hayi inkuku angazi ayakawusoli umgqakazi inkuku akawusoli umgqakazi okulele kunye laphayana isithithi kakhulu isithumthumu kakhulu lesiyana asiboni lutho asazi nokuthi kwenzakalani. Ngicela ukunitshela ukuthi bona babe suspect ukuthi inkothi bangabe kuphuma yonke le ndaba lezi nami amaphoyisa investigate mina ingabi kubona lento le. Hey imangithuka ke yabo manje ukuthuka sekubuye kwangempela ngiyakhala ukuthi ngicishe ngangene esigemegeme esikhulu kangaka ngihlene indoda yangiroba futhi. Ngidlula kubona lokuhlukunyezwa indoda ukudlala indoda futhi. Ngicela ukunitshela ukuthi uBoy wami athi ma khulileka seku-over manje. Now it's over ma. Khulileka ngangithembisile ngisho nasekuqaleni ukuthi mina ngiyindoda le ekhaya ngizoprotecta wena nabosisi bami. Iyona nto engenzile ukuthi ngiprotecte mina nabosisi bami because bengibona ukuthi mangase uthi uyayiphumela kulobudlelwane bazovela nebakutshela iqiniso bakuforce ukuthi wenze ngenkani. So ingakho ke mina ngenze ngalendlela le engenze ngayo ukuthi nihlukane ngayo ukuze nje kungabukhona ukuhlukunyezwa because mekuhlukunyezwa wena kufana nokuthi kuhlukunyezwa mina mekuhlukunyezwa osisi bami kufana nokuthi kuhlukunyezwa mina. So ma okukusaleleke manje ukuthi le healing ohlezi ungitshela ngayo uyi-apply la kuwena uhile. Siyaqhubeka-ke nempilo. Umfana wami uyangitshela ukuthi ma mina ngiyi-beast akukho ngisho nokuncane ngisho noma thiwa yini ibhubesi yini enamazinyo elumayo ayikho ngisho nencane into engasondela la kuthina ilimaza umndeni wami ngikhona ngizolwa ngako kusemandleni angisabi lutho ngizonivikela ngizoniprotecta. Sikwijeni yethu-ke yokuhila njengomndeni but we are rebuilding impilo yethu and kuhle ukubuka abantwana bami nje bamablomu amancanyana akhulayo yabo they are blooming just in front of ubuso bami and bayathola ne-healing and njengomndeni siyakuprioritize ukuthi sijabule mani sizama ukuplanta injabulo empilweni yethu because ayikho into ebalekile njengokuplanta injabulo emndenini. Ngizosibeka lapho ke story sethu sanamhlanje Buzz SA to all social media platforms. Isiyola libonene endabeni ezilandelayo. Ningakhohle ukuthi nisifollowishe to all social media platforms Buzz SA. Niphinde futhi family ningakhohle ukuthi thina njengoBuzz SA sithatha incwadi impi yabo mdabi sethunjini incwadi ifundwa kaMatukuletsheni ugrade 12 inoveli yesiZulu sayishintsha sayenza imovie ukuze ukufunda kwabantwana ezikoleni kube lula kakhulu. Mangabe umfundo kaMatukuletsheni any province in South Africa siyakwazi usikuthengisela le movie yethu sithengisa ku WhatsApp enambeni esi 0793372464 0793372464 079 ayibona nekhona ke WhatsApp senizothenga. Family please note ukuthi le number eyokuthengisa kuphela okunye nokunye sicela sixoxe ngako kuma emails mabe khona odinga uxoxa ngawo sicela usisendele email because this number is there just for selling. Siyanthanda kakhulu ke family iyola libone nezitorini ezilandelayo Buzz SA to all social media platforms. Mwa.